ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Da kajing terang man kentir ya kepulih putih UML Ibrahim kamauring keneng ubadairu Chief Executive Member ke KHEDC ubah penyait sings im mendaga sengiu la pelipat ba i kamera kelas ya kepola penyo men baudang de UML ya kedega kamera kelas bola pelipat ba ke Hasin Rose Secondary School Umpling Shillong ha kajing nolang orang basnong upadar ke parish Umpling kino hikai berkwede kiri orang ba ya kene buat penyai oleh penyok lembaga skim SRWP jo ustem arajar pulai ha kemang tingka ke bala kot ship holak ya ke bala penyai lembaga maupat community rural development block na ke bentawan penkha kamera kelas Ini ia kena punya sekolah kemakmai ke Hasin Rose Secondary School Hangi Pongklik. Ini kesini bitenan, badai kecing penyai bestat kecing ublay, ba ringkat badi ba penyai ibalayaram, yangi nak kebenta niki arti lagi classroom, hak bawan pelina menta tinggi da ai kecing kublay ke bakerpan LP penyai. Na kebenda kajing kulai kejung pi banyaram bat kantame wala reg de skim na do ar kulai hindrei ka kemensim jo kejing trei jung pi na kebenda kajaj bendri bat kantame na kebenda kejing roi kejing par imlang salang karan ban berbor happy tingi kibok ke piro ba pinang syad nang klang bat kantame pinang syai jung berci berkat pinang la syu ban trei na kebenda berburam kejung blei na kebenda kajaj bendri but mengibar orang kibok kepi but midway nak kebentar jupi isu. So ban I play ye iba Oscar Lindo, he belong in General Secretary jongka balang shnong ini Pongklik. Kumju sukumen ye kacing ye don kat lang jong Father John belong di Parish Priest jong nika Parish hani Pongklik. Nang tai kino hikai i headmistress kirang ba balang. Jong Hasin Rose Secondary School hani Pongkling. Te nakaliang jong Hashimet nasoban penpau jesungu ublay para play gini yangi gini kalat ya kabangin yo ban ya don langkum ni ban sakhi nakabenta ban play ya kini ki artli ki classroom extension of school building kabala yo ya ka jingirap naka Emily scheme jong senam arja aku lai but nakaliang jonga asuban pinpau ejikmen ya ke school managing committee rekat ejik lang jung father balong parish priest iba lala ban pendep ini kakam akapor ke biang but ngila bersaki ba ketika jingtrai ke ba la scam ha itunat bakal long ke jisngai ye ki kena ni students ke bawan school ani they hoi nitip ka Sin Rose Secondary School ketika school kebetulan hang ni hapo rengsot hang ni shnong upling te ni ki babun ha ki students na kani shnong but na bar jong shnong kiwan te haga jing ya trelang kapa nadu kisnam ki bladap ringkat school managing committee bekinong hikai nilai perkhat ba ladadon kalat la ide ban yo extension of school building nakamenta ban yabit yabyang di na makulihan ni te sukumen balingba kanika Emily scheme la yo ban yarap but lingba ka CNRD department lingba ka block office mopat la yo ki work order bal apen tray te ngit scam kanika jing yo kanika extension of school building kan penkuluit yaki classroom hamtam banlak ke jing khamnya aga jing bun jung students ke enrollment na usnam but convince cam
baling ba ka St. Rose Secondary School hang ni kajing syakri ban penang start yiki kun kikti hapo shnong kanang yai kiu na wisnam sho wepat kanang yai bit yai biang kanang bha nang miat kat nang mi kipor sni banang wan te sukumen du hanika sni ya kabangin yo kalat ban sakilang ya kani ringkat ke jingdon lang jeng irang ba shnong jong shnong umpling iba sanwat pengro te baju ya ai ke jing trelang na kale ka shnong du la kalong bat ni kum kinomi kmat lene ba ki school ki badan hani ko shnong lene ba ki nono ki committee ki hero he ki badan ka benta ban ya te ya ke imlang ka salang ya ke shnong ka tham te sa hisin na so ban penpau ke jingmen ka bakrau ka ni ka sni ya ka ba inyo ban play ya ka ni ka school building extension na kamenta ka jingbit jingbiang jong na but kermen scam bakani ka school kanang la shushu ban ajing syakri kabide ban penang put start yaki happy barit yaki na nang ni na shnong ban na bar jong shnong